apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Gilbert Lakay. Anya day tabakay? Nalpasan. Fully paid matlaang ang tiref tayo ang naggapoy ti home credit. No kasta, mabalinan ang mga irwar iti sa bali man nga appliances. Flat screen at TV kumamot din alakay. At damot washing machine tayo. Ay wala, mabalinday ta tapno da pagbuyaan ni nanang no kasta nga umayag pasyar. Mahilig day diyang agbuya kay. Wala, pagbuyaan tayo mo lang no kwa. Kano nga ro da mga irwar ka ba kay? Ti home credit mo manin at ti maaramat. Amumat, alanganin ang ma-approvean no siya ti ag-apply. Winlat tabakit. Good payer, tamit. Sigurado ang mangi-release damanen. Takas na kunam, good payer tamat. Mapanak labit iti ayan ni Marinan say tatang. Apay jay, anya taramidang bitayin ti kayimaw. Isublik lang ti binulod ko agamit na. Ay, dumagas ka tuman nga ro ti testor. Ada ipagatang yo? Gumatang kay ti kareneng, ta isot pangaldawan ta. Day talaang tatang. Weng! Ato ti kwata. Gatang mo day ta. Ay nawaw, kurang day to'y tatang. Numano ti umanayan na, iso ti katagim. O sige. Kita ma, ta mga numarabyan ka manan ijay, kit pangaldawan ta ti kareneng nga impagatang kaw. Ni tatang mo't, agawid ak maladagos. Isublikon dagiti binulot ko kang kamarinan say. Ayun, binulod mo gayam. Idi payla na minsan nga aldaw asap sa pulak dayta. Si kamot tinang ipabulod maray. Wen ngam nalipatak meten nga impabulod ko gayam kan ka. Ay nawaw, sign of aging samot ten dayta maray. Wen nga rod mare, narigat meten amay libak. Aguray ka. Review day jay maray. Review ti makit kita? Na, iyawid mi ka di dito'y balay no saan mi mat ako kwa mare. Manuti kasta aref mare, nanginan samag. Ayun mare, nangina talaga. Ngam nag-apply nila kay ko iti home credit, iso nga ininot abinayadan mi dayta. Naimbag pa nila kay mo, maka-apply iti home credit. Un mare, na-approvean mo tadagos. Mayat nga agpayso no adda ti ref. Ayun amare, adda pangikargaan iti karni kanda dumapay. Ne, apay day chay, nalipatak mo tayo. Umay katag kape tamare, adda na bati a sandwich, irwar ko taramanam. At dapay mo't nabati apan siti talamisa, nanak ko. Sa bali mo't ti angot na tatang. Kasan mo sa balay? Nabanglusin ah. Tay nawaw, sayang mo't dayta. Napuro nga minti panawon. No adda ti ref, saan kumaamabangles adagos ti makan. Nanginan sa amit ti ref ita. Damagak tumanggayam ni Marinanse. Amangan numabalin nga usarak ti home credit nila kay na. Ay, saanay nanak ko. Isupay kit di dayta abayadam. Ipadas laang atatang. Awang mo dakas na no ipadas tayo. Damarinansin tupay. Nakagatang da iti ref da. Wen ata da na talaga trabaho nila kay na. Isuda lang ayat ti kabaalan na agumatang iti kasjay aref. Di ka man nagbaling agraraman anak ko. Nonya tadda, iso ti anusan. Ada ko maibagak kang Marinanse. Anya day tamare. Ngam kasla mabainak mare. Ay nawaw, anya ngamin day taya. Kastoy ngamin mare. Planok ti mangirwar iti ref. Isu na lang at alanganan ang ma-approvean ti home credit ko. Kat anya kumangay ita mare. Amangan no mabalin nga aramatak payla ang ti home credit yu mare. Anya? Talaga ngamin akasapulan mi mare.
Di ka madanagan, taagbayad akmot. Alamot din amare, maasyan kakadimot kanyak. Awan pagdanagam, taagbayad akmot laang. O sige, ngam siguradum lang agbayad ka Anyat ko nang maibagam nan si bakit. Aramatin ka no tigayom ko ti home credit mo lakay. Anya? Mangirwar ka numot iti ref. Narigat sa amat ikasta bakit? Ingkari namot kit ding agbayad. Una, ngam kasanulaan no dumteng ti aldaw asaan ang makabayan. Di siyak to ti kamatan dagiti taga home credit. Barang good payer, alakay. Itapay lang kat siya kung di madanagan bakit. No apay nga manukot ka ngamin. Nagwan ako lakay. Nakababain mat no ibabawik. Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ti gayom ko. Ngala, ipausar mo ti home credit ko. Anya ngay nagsaritaan nyo mo te. Ngam siguradum lang, agbayad day ta agayim mo. Bakit? Ay nawaw, naggapuan da ito aref, bitchay. Inutang ko, tatang. Kanya, di mo't imbaga king ka nga uray di kan umutang. Isumot lang nga usaran tayo, tatang. Sa pa'y dakil ti ref ginatang mo. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Mabayadak to dayta, da kayo ki di mo. Unay kan, narigat ti kastanak ko. Ni tatang mat, tapno adamat ti ref tayo No ada umay abisita, di ada makita da ref tayo. Agbilibdan to kanyak no makita da adakkel ti ref tayo dito'y balay. Kinagraraman ti kastanak ko. Oray no Nala, makamuka man langay. Agkalma kay lang ngamin Apay ma-stress kayo ka ref lang mo dayta. Di kay pa'y agyaman, ta ada mausar dito'y balay. Ngayon na nga masakit mo ti ulo ta utang tinagapuan na. Agtugaw kay kidita mangirwarak iti Diyosyo. Eh? Adu ti ayos tayo. Saanan amasapol agumatang di tatersina. Bayadak ti utang kuken ka, Mari Bitchay. Ay, agyaman naklaunay Marimina. Adam langan ibayad ko iti utang ko iti home credit. Ay nawaw, home credit ko nam. Wan, imutang iti ref iti home credit Maray. Naimbag ata da home credit nila kay ni Mari Nancy. Isu anaki usarak paylaan. Ay unay kan, Maray. Saan mo pa'y anabayadan ti utang mo iti lindeng? Ita, imutang ka manan iti home credit. Ay awan mon, Maray. Naiwaras mo ti utang mo. Shh! Tangiwat mo ka di, Mari. Amok nga ado ti utang ko. Ngam di mo kumamat ipukkaw Ada ni tatang dito'y balay, ang mga numangag na. No kasta, saan nga amo ni Tata Tasyo dagiti utang mo iti lindeng? Jakon imbaga ado ti sa una day jay numaamuan na. Anya? Sigurado nga inaldaw manan nga isut ibagbaga na. Sapay allergic day jay iti utang. Ay na, nagturad kan, Maray. No siyak, mabuti nga kon nga umutang iti lindeng kas kadaan niya pa'y di ta pagutangan. No mabayadak ti utang kukin ka, talaga nga isardeng kon. Awan lat amok di ta, Mari. Drawing to maranday ta. Ay nawaw, seryoso akon, Mare. Si kala ang tinakautangak, ngam grabe mo ti stress ko. Diyak pa'y makaturog no daduma. Kasanula angan ngay ken ka nagsasanga ti utang na. Naimbag abigat mo, Mari Nansay. Kasnamat kan ka, Mari Betchay. Ayan nga iti hulog mo iti home credit, Mare. Ay nawaw, relax ka lang, Mare. Ada dito'y bulsak. Ay na, kunaklakit din no nalipata mon, Mare. Isu nga ron nga imayak ta umay ko ito. Kasapulan nga itad mo, taawan mo't i-back up ko, Mare. Amok day ta, Mare. Bayad ko, Mare. Si Kanti makaamo amang tid iti bayad ko, Wan. Wan, Mare. Mano ahulog pa iti saan analpas, Mare. Mabit lang takita at tilistaat. Nabayadak mo siguro ti kagudwan niya, Mare. Wan, Mare. Mano ahulog laangan kat malpasan. Okay, Mare. Si kapay lang ti makaamo iti bayad ko, Nakaon. Ato yung timpagatang mo tinapay, Nancy. Agyaman naklakay. Ayun gayam, nasabat ko tigayim mo dito dalan nito eh. Asino agayam ko? Ni Mina, wano ni Betchay. Ni Bitchay, kumusta ti bayad na iti home credit? Adda inyag na itay lakay. Nasaya at man, consistent ti pa nagbayad na. Kapilitan
Tas ikamot ti madadaal no di nabayadan ti utang na. Ay, naku nampay bakit? Narigat no reputasyon ti madadail. Saan tanto ang makautang no kwa? Di ka madanagan, takanayon kumula apalagi pantigayim ko. Sabay ko ma, takas taaging ga ang mabayadan na amin, bakit? Ay nawaw, yung naklasik din, yung nakitang dan ka kinsasa, bitchay anak ka. Saan, tatang? Api ngay. Ning, apay alaw nagtisin na ay mo. At nakadi parikaw. Ha, ning. Agda umawawag. Sino ta umawawag? Itay pa yung mangmangag kung agun ulit sa cellphone mo. Dagiti nakautangak, tatang. Hindi. Dagiti tagalinding. Ay unay kan. Imutang kay tilindeng. Wan, tatang. Day tatibagbakin ka. Utang ka nga utang. Inyangay ika. Anya ti umay mo ibaga, Mari Bitchay. Agsingira kon, Mare. Ay nawaw, kat numantli mo ti saritaan ta, Mare. Kasapulak ngamin, tapagbayad ko itilinding, Mare. Agsasarunuda motten nga agsingir. Nagadumot ngamin ti utang mo, Mare. Nangus-usaram ngamin, aya. Pangaasem, ta i-advance mo kumatidad dumaabayad mo. Ay unay kan, Mare. No apay mat ngamin, a pinaggigiddan mo dagiti utang mo. Jak impagarup ang mapasamak ti kastoy, Mare. Talaga agipitak ita, isu a pangaasim, tagbayad ka kuma in advance. Ala, mang tedak iti 2,000 laang, Mare. Okay laang, Mare, tapno ada pagbayad ko. Jedad duma, bayadam inton sumaruno alawas. Talaga ngamin akasapulak ita. Sige, Mare. No adda ti mapaglakwak, itad ko adaguskin ka. Inggatang ko ngamin iti wagwag ti kwarta nga inutang ko kin ka, Mare. Naimbagkan ka at negosyo tinangusaram, Mare. Saan akas kanyak? Ay, Sakbay ngamin nga umutang ka, siguraduam akabaalam abayadan tapno maliklikan ti parikot, Mare. Asino di imawag, Gilbert? Dagiti tagahong credit, bakit? Anya? Agsingsingir dan. Ay, daytan. Sapay in-block nak ni Mari Betchay iti Facebook. Ha? Apay nga in-block na kakit saan pa nakabayad? Tsak manamula kay. Awanay. Nagaramid ka iti pagparikutan ta, bakit? Nagtalo kaklaang mat-ijay tao lakay. Mapan ka man iti balayta. Agsingir ka. Tanagan ko ti mapirde no di na mabayadan di utang na. Wala kay. Mapanak itamot laang. Mari Betchay! Mare! Yoko! Ano ti masapon mo nan, Chay? Naimbag nga aldaw yo, tatatasyo. Adda ni Mari Betchay? Rimwarmat manay. Agsingirak ko matata. Di na pa'y ngamin na i-fully paid ti ref nga inutang na iti home credit, tata. Yawaday, nailumlum gaya man iti utang day tataw. Agraraman tumik ngamin. Tulungan na ko matata. Naganmat nila kay ko ti madadaal no saan nga agbayad ni Mari Betchay. Sapay awag na nga awag. Amuna ka din nga umay ka dito balay ita. Saan tata? Diyak ma-message ta in-block nakmatan. Ay, pauna yun ti kastangar aramidan di dya tao. Mabayadan tamot lang ang ti utang ni Mari Betchay iti home credit mo lakay. Naimbag man ta nagbayad kin ka. Ni Mari Mina tinangtad iti kwarta kanya. Anya? Nasabat ko ni Mari Mina di tadalan itay. Kat napagsaritaan mi ti utang ni Mari Betchay. Idinasyan kanyak. Siya kung tinangtadan na iti bayad ko mati utang na iti kumari mi. Adda utang ni Marimina kin Betchay? Adda na kay. Ngam siyak tinangtadan ni Mari Mina. Kurang laang iti 500. Naimbag ko nama, taadda gayam utang ni Mina kankwana. Ay, agyaman kami, Diyos ko. Kunaklakit din madadaalan ti reputasyon ko. Enton sumaruno, di mo ngamin ipapausar iti sabali ti home credit ko, bakit? Wala kay, saanan? Isupay ket di apagsakitan ti ulo. ay nangay ti bayad mo, Mina. Nalpason, Mare. Ay nawaw, di ka man dita. Awan pulos ti inyaw awat mo kanyak Ni Mari Nansay tinangtadak, Mare. Anya? Isu ti pagbayad na iti home credit mo, Mare.
Kurang pa'y kiti dayjay, iti 500. Anya nga rudin ti ibayad ko itilinding kuno kasta? Makitangdan ka manan no saan mabayadan ti utang mo iti home credit, nagandamet ti madadaal, dayta kuma ti pinanunot mo. Ay, jak amaw, kasla mabagtita ko. Unayin ti kasta nga itsuraan bitchay. Kas kalaalaalya. Maestri sa klauna yan, tatang. Kasla ak mabagtit. Agsarming ka takitaim ti igit ti matam. Kasla na blakayan ka. Sa anak ang makaturturog, tatang. Ay, talaga saan ka makaturo ka na saya at no kasta nga adut utang mo. Ang mga nuday tuyen ti ipatay ko. Anya, Madiprisak samot ta. nagpanunod ka kidi ti wagas tapno makabayad ka. Di mo itarayan na, tautang bitay ta. Ti utang, rumbang abayadan. Nubilang man tamatayak. Di ka man dita. Das na kunak itayang. Agpanunod ka iti wagas, tapno makabayad ka. San man alita madipres ti sang kaiba ka? Sika tinangarami di ti kalukwan. Ita, iba ka, akasla ka madipres. Tatang. Awagam dagiti nakautanga. Iba ka mo inutom abayadan ti utang mo. Ewan mo tintiref bitchay. Inlakok, tatang. Sino ti gimbatang? Ti kaaruba tayo. Inlakok, ta isupeng ibayad ko kadagiti utang ko. Kasta, nasaya tita. Tapnawanin ti pampanunutay. Wun, tatang. No ada ti umay agsingir dito'y balay, baga andak. Agbayadak tapno agtalnadan. Makapauma no inaldaw nga ada agsingsingir. Gusto nga minin ti utang. Kontrolem ti bagem. No di mo kaya't ti may sagmak anak ko. Kundi ka agbaling agraraman. Dayta kinagraraman mo ti pakaisagmakam ko naktumay. Ay, nawaw! Saan adakas ti umutang? Ngam no umutang ka, siguraduam akabailam abayadan. Iti kasta, awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.